abakurikiranira hafi umukino w'amagare bavuga ko isiganwa rya Tour du Rwanda rigira uruhare rukomeye mu kumenyekanisha igihugu ku ruhando mpuzamahanga ndetse no guteza imbere ubukungu bw'igihugu. Ibi barabivuga mu gihe kuri iki cyumweru mu Rwanda hatangira isiganwa ry'amagare rya Tour du Rwanda ku nshuro ya 18. Inkuru irambuye yateguwe na Solange Umurerwa afatanyije na Gatarayiha Pierre Celestin. Kuva kuri iki cyumweru abaturarwanda hirya no hino mu gihugu barongera kugira ibyishimo biturutse ku mukino w'isiganwa ry'amagare umenyerewe nka Tour du Rwanda rigiye kubera mu Rwanda ku nshuro ya 18. Komiseri mukuru mu mukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Niyamira Jean Sauveur agaragaza ko iri rushanwa ari ibihe by'ibyishimo ku banyarwanda n'abanyamahanga bakunda uyu mukino kandi ko rigira uruhare rukomeye mu iterambere ry'igihugu. Bitandukanye n'andi masiporo abera muri stade akabonwa n'abantu bake, ariko umukino w'amagare ugirwa no ku baturage bose aho bari, kandi murabizi ko abanyarwanda bakunda umukino w'amagare. Ikindi bituma Tour du Rwanda ituma ubukungu bw'igihugu bwiyongera kuko ikurura ba mukerarugendo bakaza kudusura bagasiga nayo madovize kubera social media nyine bayerekanye donc ubwiza bw'igihugu nyine tuzenguruka Tour du Rwanda bigatuma abantu bagikunda bakanagisura. Ku rundi ruhande Philippe Loga umaze imyaka isaga 30 akurikirana amasiganwa y'igare mu bihugu bitandukanye byo ku isi yemeza ko kuba Tour du Rwanda yarabaye irushanwa mpuzamahanga bigaragaza intambwe ikomeye u Rwanda rumaze gutera mu bijyanye no gutegura aya marushanwa. C'est vrai qu'il y a eu le Tour du Faso qui à l'origine était de la byo ko Tour du Rwanda imaze kuba icyitegererezo ku mugabane wa Afrika kuko ryabashije guhigika irya Tropico Amissa Bongo ryo muri Gabo. Uyu munsi Tour du Rwanda niryo siganwa ry'amagare ryonyine ryashyizwe ku rwego rwa mbere twagereranya nk'icyiciro cya kabiri ku ngengabihe yo ku rwego rw'isi. Ni intambwe tutafata nk'iciriritse kandi bitanga icyizere ko Tour du Rwanda izakomeza kuzamuka. Navuga ko ku bakinnyi b'amagare bo ku mugabane wa Afrika benshi muri bo inzozi zabo ari ugukina muri iri siganwa. Mbese kuri bo ni nk'isiganwa ry'amagare ryo mu Bufaransa. Pour les coureurs africains, c'est le Tour de France en fait. Isiganwa ry'amagare rya Tour du Rwanda ribaye nyuma y'igihe gito u Rwanda rwakiriye shampiyona y'isi y'amagare izwi nka UCI. Shampiyona yabereye bwa mbere ku mugabane wa Afrika mu kwezi kwa 9 by'umwihariko mu Rwanda. Komiseri mukuru mu mukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Niyamira Jean Sauveur avuga ko iri siganwa ryanagize uruhare mu gushimangira ubushobozi bw'u Rwanda bwo kwakira amasiganwa mpuzamahanga nk'aya. Iyo shampiyona y'isi ije mu Rwanda ni urwego rw'isi, buri isi yose miliyoni zigera kuri 600-700 zari zikurikiranye u Rwanda ku buryo buri live mbona nkubone. No kuvuga ngo abantu bagiye bamenya u Rwanda binyuze muri iyo mukino kuko u Rwanda baruhisemo kubera ko ruzi gutegura neza ndetse n'umutekano kurusha ibihugu nka Maroc twari duhanganye, kandi Maroc ifite ibikorwa remezo bikomeye, ariko kubera ko imiteguro ya Tour du Rwanda binyuze muri Tour du Rwanda cyangwa y'u Rwanda mu bikorwa byabo bitandukanye nibo bahisemo bahitamo u Rwanda kubera icyo kintu.